алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоям. Меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. Аз орзу то воқеият чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон. ҳар як одам дар дил албатта орзу мепарварад. бахусус агар сухан аз боби интихоби касб бошад, баъзеҳо аз хурдии ин ё он касбу ҳунарро орзуи аз худ кардан доранд. дигарҳо бо мурури вақт муайян мекунанд ки кадом корро соҳиб мешаванд. агар хоҳед ки мутахассиси варзида бошед, албатта дониш, маҳорат, малака, таҷриба лозим. заминаи асосиро агар мактаб гузорад, баъдан онро донишгоҳ мукаммал мекунад. инҷо сухан аз боби қабули довталабон тавассути маркази миллии тестӣ ба коллеҷу донишгоҳҳо меравад. оё донишҷӯ аз рӯи орзу, хоҳиш ба донишгоҳ ва ихтисоси дилхоҳаш дохил мешавад ё воқеият чиро нишон дода истодааст? кадом вақт орзу бо интихоб мувофиқат карда мутахассис омода шуданаш мумкин аст? ва инак таваҷҷӯҳи шуморо ба экран равона мекунам. як наворро ҳамро тамошо мекунем. сипас шурӯъ мекунем ба суҳбати студия. дар вилояти Суғ бори аввал нақши қабули давталабон ба муассисаҳои олӣ ва касбиву техникӣ беш аз 70% таъмин гардид. новобаста аз ин қабули давталабон ва ба қайдгирии онҳо дар маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад ки он дар марҳилаи сеюм қарор дорад. дар ин бора имрӯз санаи 12 сентябр аз маркази миллии тестӣ хабар доданд. ромиш неъматзода мегӯяд ки то имрӯз дар маҷмӯъ беш аз 20 000 нафар донишҷӯ гардиданд. ва айни замон ба марҳилаи сеюм, яъне ки давраи сеюми ба қайдгирӣ барои иштирок дар имтиҳонҳои марказондаи дохилшавӣ рафта истодааст. ин марҳила то санаи 13 сентябр давом меёбад ва санаи 17 сентябр мо даъватномаҳояшонро ба инҳо дастрас мекунем. ҳамчунин ин нафар довталабоне ки дар ин давра аз қайд гузаштанд метавонанд ки нусхаи даъватномаро аз кабинети инфиродияшон дастрас кунанд. ин гурӯҳ пас аз ба даст овардани даъватнома санаи 21 сентябр ба имтиҳони қабул иштирок менамоянд. имтиҳон танҳо дар 5 маркази имтиҳонӣ ки дар шаҳри Хуҷанд ва Панҷакент мавҷуд аст гузаронида мешавад. марҳилаи якум ки дар моҳи март апрел ҷараён гирифт, зиёда аз 25 000 нафар довталаб ҷиҳати иштирок дар низоми имтиҳонҳои марказондаи дохилшавӣ аз қайд гузаштанд ва бештар аз 90% инҳо дар имтиҳонҳо ширкат варзиданд. ва сипас марҳилаи баъди давраи ба қайдгирии иловагӣ буд ки зиёда аз 1000 нафар довталаб аз қайд гузаштанд. тибқи тартиби маркази миллии тестӣ соли равон низ 4 давраи ба қайдгирии давталабон ба роҳ монда шудааст. ҳоло давраи сеюм идома дорад. дар давраи чоруми қабул танҳо онҳое ки мехоҳанд ғоибона таҳсил кунанд ба рӯйхат гирифта хоҳанд шуд ки машғулиятҳои онҳо аз моҳи январ оғоз мегардад. дар ҳоли ҳозир дар вилояти Суғ беш аз 20 000 нафарро маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоят пас аз супоридани имтиҳонот ва гирифтани холҳои зарурӣ донишҷӯ эълон намуд. хуб, навор аз бойгонии шӯъбаи иттилоотии Симои Мустақили Якум гирифта шудааст ва хуб мо албатта каму беш маълумот гирифтем. акнун устоди азиз, мегуфтед ки марҳила ба марҳила гузарондани имтиҳонҳои қабул аз зиёд будани шумораи довталабон дарак медиҳад ё ин ки ин хуб хоҳиши донишгоҳҳо ҳаст? خب تشکر زیاد معلم عزیز. البته مرکز ملی تستӣ نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ظرف 12 سال می شود که ترتیب نظام قبول داوطلبان را به مسائل تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی جمهوری تاجیکستان وظیفه دارد و مرحله های دوره هایی که شما گفته استادید این دوره اساسی نظام امتحان های مرکزانده داخلشوی یعنی دوره اساسی بود. این در ماه مارت اپریل به نقشه گرفته شده بود و مرحله بعدی سالهای اولی تحصیلیابی مرکز ملی تستӣ با نظرداشتی اون به نقشه گرفته شد که زیاد داوطلبانی بودند که در دوره های اساسی یعنی که در دوره اساسی نظام از قید گذشته نمیتوانستند. بیشتر اینها در مهاجرت بودند یا اینکه در صف قوای مسلحه جمهوری تاجیکستان خدمت میکردند، چون که مرحله دعوت تی بهاری ماه می آغاز میشد و به انجام میرسد. به همین سبب همین مرحله دوره اساسی ما وابسته به همین بود، چون با نظر داشت تجربه و تکمیل دادن نظام ما چنین به نظر رسید که
зарурати давраи сеюм ки бо назардошти пур нашудани нақшаи қабул ва холӣ мондани бештари ихтисосҳо дар баъзе муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ё олии касбӣ ба нақша гирифта шуд ва ин ба тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 29 апрели соли 2023 давраи тартиби нави қабул ба роҳ монда шуд ки 4 давраро ба фаро мегирад. давраи якум, давраи дуюм, давраи сеюм барои танҳо шакли таҳсили рӯзонаи таҳсил аст ва давраи чорум барои шакли ғоибона. ин мо маркази миллии теҳсил имконият дорад ки дар ҳамон як давраи асосӣ ҳамаи довталабони хоҳишмандро ба нақша ба қайд гирад ё ки имтиҳонашро ташкил кунад, лекин бинобар сабаби муроҷиати пайвастаи шаҳрвандон ё ки хоҳишмандон ин давраҳо яъне ки ба роҳ монда шуд ва аллакай он чизе ки аз навор ки аз боягонӣ аст то имрӯз бо назардошти ҳамаи давраҳои низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ зиёда аз 25 000 нафар мо довталабонро аз қайд гузарондем ва хато намекунем гӯем ки зиёда аз 90% ҳамин довталабони аз қайд гузашта сазовори унвони донишҷӯ шуданд. инҷо намояндагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбӣ низ ҳузур доранд. бештари муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбӣ нақшаҳои қабул вобаста ба довталабон гӯем ки донишҷӯён ки иҷро гардиданд. ташаккур, саломат бошед. устод, албатта дохил шавид тавассути маркази миллии тестӣ ба коллеҷу донишгоҳҳои кишвар бисёр мушкилоту муаммоҳои ҳам худи дохилшавандагон, довталабон, ҳам падару модари онҳоро бартараф кард. ин хеле хуб аст ва хуш ба ҳоли он донишҷӯ довталабе ки бо гирифтани холи хуб муқаррар шуда албатта соҳиби унвони баланди донишҷӯ мешаванд. ман аз шумо пурсидани ҳастам, дар баробари коршиноси барномаи имрӯзаи мо будан, шумо устоди донишгоҳ низ ҳастед. дар донишгоҳ аз рӯи мушоҳидаҳои шумо, на танҳо дар он донишгоҳе ки шумо фаъолият мебаред, дар дигар масалан мактабҳои олӣ низ ҳастанд масалан донишҷӯёне ки хайр тасодуфан гӯем шояд камтар инҷо саҳв шуданаш мумкин, лекин ғайри хоҳиши худ таҳсили илм доранд. беҳтарин. албатта саволе ки шумо ба ман пурсидед ин хеле доманадор аст, ҳаққонӣ барои ҷавоб гуфтан, чунки ман нафақат устоду коршинос бо бобои набераҳоям ҳастам. бо ҳамон вақте ки бо набераҳо суҳбат мекунаму орзуи омоли онҳоро муайян мекунам, аллакай худам ҳайрон мешавам ки барои чӣ дар ҷомеаи мо муносибат ба таҳсилоти олӣ умуман таҳсилоти баъди мактаби таҳсилоти умумӣ дигар хел шудагӣ. кӯшишу ғайрати ҷавонон хеле бисёр аст. аксарият мехоҳанд ки маълумоти олӣ гиранд. баъзан ҳатто то як дараҷаи бефарқӣ дар ҳамон мешавад ки мегӯянд ки ҳамин духтарҳо ба хонашон хостгорӣ биёянд, онҳо таҳсил мекунанд ё таҳсил намекунанд гуфта муайян мекунанд. агар хостгорӣ раванд, домод шаванда ҳам ҳамин муайян мекунанд. вай хондагӣ ми домод шаванда ё умуман ҳамто кӯчо гаштааст ми. яъне аллакай як омили асосӣ шуд. дуюм омил, албатта ин хеле муҳим аст, орзуи амалӣ нагаштаи волидон. худашон вақтшан мехостагию нашудагӣ, бачаам ман нашудам, аку ту шав, аку ман ҳаракат мекунам, маблағ гузорӣ мекунам, ёрӣ мерасад, ту шав. ва сеюм, барои ҷавонон баъзан ҳамин аз хизмати ҳарбӣ ҳамин камтар вай гирифтан, рухсатӣ гирифтан бафикрам, ҳаминам таъсир мекунад. албатта манам вақте ки ба симхонаҳо медарам, якум аз донишҷӯён ҳамина мепурсам ки шумо ба ҳамин ихтисос аз рӯи хоҳиши худатон омадед ми? агар аз рӯи хоҳиши худатон бошад, агар муносибаташон дигар хел аст. яъне онҳо мехоҳанд дониш гирифтан, мехоҳанд соҳиби ҳамин касбу кори интихоб кардагишон шаванд ва албатта онҳо фарқ карда меистанд. агар шумо як худатонам нахостед, тасодуфӣ нагуфтед, ин саҳв мешавад. саҳви мисол волидон, саҳви худи ҷавонон. чунки масъалаи ҳамин касб интихобкунӣ, мо бояд ки дар мактаби таҳсилоти умумӣ аллакай аз аввал мунтазам фаъолият кардан лозим. даври касбу корҳои гуногун фаҳмондан лозим. чунки барои хислатҳои шахсии баъзе ҷавонон зарурияти
در مؤسسات تحصیلات عالی فعالیت کردن نیست. آنها خودشان هنرمند هستند. اگر با هنر مشغول شدند برای خودشان هم نست آسان، برای والدانشان هم و من برای جامعه هم. برای بعضا همین چی گوییم کسب انتخاب کنیم و جوانان یاری رسانیم خیلی خوب میشه. فهمید، تشکر، سلامت باشید. در برنامه امروزی ما البته دانشجویان نیز اشتراک میکنند و به واسطه میخواستم که با خودی آنها هم صحبت شوم. مرحمت، از روی خواهش کدام از شما او سوال رو نشونیدید که خب استاد بخشش مایلش مرحمت. خب از مرحله اول امتحان سپاری ما با اون اختصاصی که آرزو میکردید یا اون دانشگاهی که مثلا خب در نظر داشتید داخل شدید یا نه؟ واقعا وقتی که من صنف 11 میخوندم پیام‌های اساسی وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وقتی که از منبر بلند گوش میدادم در دلم یک حسی بلند خودآگاهی خودشناسی ملی اوج میگیری. واقعا میخواستم که مثل همون ابرمرد شده در منبرهای بلند صحبت کنم و در سهم بی اندازه خود رو در دولت و حکومت گذاشته باشم. همین به من امکانیت پیدا شد که در زمین قلم مخصوصا اختصاصی سیاست شناسی رو انتخاب نمودم و بعدا طریق مرکز ملی تستی از ناحیه‌های دوردست جمهوری تاجیکستان، ناحیه تابع مرکز جمهوری تاجیکستان، ناحیه رشت طریق مرکز ملی تستی اگزمین سپردم. مخصوصا همین دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان اولین انتخاب من بود و دیومی سوم این دانشگاه ملی و دانشگاه به نام ناصر خسرو بود. واقعا من شخصی خوشبخت هستم که موفق شدم که به همین آرزویی که از جوانی بود و به همین رسیدم. امروز همچون دانشجوی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در همون کسبی که انتخاب داشتم، آرزو داشتم، امروز دانشجو هستم. پیوسته کوشش نموده ایستادم که بهر پایداری صلح و وحدت ملی و سهم خود گذاشتن امروز بسیار در چاره‌بینی‌های داخلی و خارجی اشتراک میکنم. هم پرچم بلند جمهوری تاجیکستان میبردم، مخصوصا در داننده بهترین اثرهای پیشروی ملت میباشم. در دوری آزمون جمهوری اشتراک ورزیدم. در آینده میخواهم که یک جوان موفق، وطندوست، خودآگاه، خودشناس و همیشه بهر خلق و ملت سهم بی‌اندازه خود داشته باشم. تشکر، سلامت باشید. شما با چند سال خب عنوان همین دانشجویی را صاحب کردید؟ تشکر زیاد. من دانشجوی کورسی 3 می باشم. از روی اختصاصی مناسبت‌های بین‌الخلقی در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان تحصیل می‌نمایم. خب من نیز از اول آرزو داشتم که همچون دیپلمات یعنی متخصصی ساحه مناسبت‌های بین‌الخلقی فعالیت خود را دوام دهم. با همین مقصد من نیز از روی همین گروه اختصاص‌های دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان از در جای اول اختصاصی خود را انتخاب نموده بودم و موفقانه از روی 356 بال به همین دانشگاه داخل شدم. برای آن که شما به هدف رسیدین، به مقصدی پیش گرفته خود، پیش از همه به آرزوی خود رسید، شما خب از اوانی مثلا مکتب خانی آمادگی دیدید، کدام کارها رو به سامان میرساندید؟ بله، من از دوران مکتب بسیار آمادگی میدیدم. آمادگی من از اول میدانستم که برای همین ساحه را اشغال نمودن به من بسیار دانستن زبانهای خارجی لازم است. از همین سبب خودی از وقتان مکتب من به آموختن زبانهای روسی، انگلیسی، عربی و فارسی آغاز نمودم و امروز خوشبختانه من آزادانه با زبانی روسی، انگلیسی، کمی با زبانی عربی سخن میکنم. آفرین. تشکر، سلامت باشید. خب مرحمت بیاید باش صحبت کنیم. شما خب به آرزوی خود قدم به قدم رسیده ایستادید، یعنی آن دانشگاه یا آن اختصاصی که آرزو میکردید امروز در همونجا تحصیل علم دارید یا نه؟ بله. خوشبختانه من طریق مرکز ملی تحصیل نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با گرفتن 452 خال به دانشکده کوهی متالورژی تاجیکستان با اختصاص متالورژی متال‌های رنگ داخل گشتم. چه خیلی که به ما و شما معلوم است، رهبر دولت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در همه برآمدهای خود ابراز می‌دارند که عالمان و تحقیقاتچیان مملکت را ضرور است که با مسئله استخراج کارکرد متال‌های رنگه از کان‌های معین شده کارهای علمی و تحقیقاتی خود را برآمونند.
ма аз ҳамин суханҳои бевоситаи роҳбари давлат авармарди сиёсат буд ки мо имрӯз ҷавонон ба орзуҳои худ наздик шуда истодаем. ғолиби якчанд озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ҳастам. ғолиби озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат дар соли 2024, ғолиби озмуни муҳаққиқ ва ихтирокори ҷавон дар соли 2023 ва ҷоизадори кумитаи кор бо ҷавонон ва варзишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2023. байни шояд ҳам курсони шумо ҳастанд нафароне ки маслан як ихтисосро орзу мекарданд, аммо баъд дигар ихтисос омаданд ва таҳсили илм доранд ҳастанд, ё худи шумо шахсан ҳамин хел? ташаккури зиёд. Ман яке аз онҳо мебошам ки ман дигар ихтисосро вай кардам. интихоб кардам. интихоби шумо чӣ буд? интихоби ман забони англисӣ буд. вале ман забони русиё тоғри омад. муносиб омад. буҷавӣ лекин гузаштам. ва имрӯз чӣ хел акнун? бахши чандум? курси чандум шумо? курси ду. курси дуи забони русӣ, забони англисӣ мехонда будам. ҳозир маҳқул худам. яъне аллакай бо мурури вақт ин ихтисос, яъне забони русӣ ҳам ба шумо аллакай кор мекунам, забони маълимаи забони русӣ, забони англисӣ шуда кор мекунам. шумо пушаймон нестед? Не, маҳқул. фикри интиқол ёфтан дар шумо буд ё не? соли аввали шояд донишҷӯ? аввалашанда буд, ҳозир нест. ҳозир ини худам маҳқул. фаҳмо саломат бошед. шумо чӣ? марҳамат. ҳамин фикри масалан интиқол ёфтан дар шумо буд ё набуд? ассалому алайкум. Ман аз хурди орзуи сафир дипломат шудан доштам, аммо албатта бо тариқи маркази миллии тестӣ аз рӯи интихоби як ба донишкадаи байналмилалии хуҷанди донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон бо тариқи буҷавӣ ба ин ихтисос, ба ин донишгоҳ гузаштам. баъд аз як сол аз рӯи ҳамин ихтисос таҳсил кардан бо маслиҳати падару модар аз сари нав барои интиқол ёфтан ба гурӯҳи русӣ ариза навистаем ва ҳоло дар ин гурӯҳ таҳсил менамоям. аз ин яъне ки аз интиқол ёфтанам асло пушаймон нестам, зеро дар оянда барои бо дигар барои тарбияи насли наврас ва барои ба онҳо омӯзонидани забон ҳиссагузор мешавам дар оянда. бе ягон мушкилӣ интиқол ёфтед? аризаи шумо зуд қабул шуд? аризам ба вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин ки ба пойтахт рафта ариза нависем ва қабул шуд. фаҳмо. кадом вақт ҳамин масъалаи интиқоли донишҷӯ аз як ихтисос ба дигар ихтисос ё аз як донишгоҳ ба дигар донишгоҳ ба миён меояд? хуб таҷрибаи шумо, фаъолияти шумо чиро нишон медиҳад? албатта имрӯз ҷавонони даврони соҳибихтиёр ҷавонони хушбахттарин ба ҳисоб мераванд, зеро ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон худ ташкил намудани маркази миллии тестӣ барои қабули ҷавонон ба муассисаҳои олии касбӣ ин имконият дод ки онҳо шаффофона озодона ин ё он касб ё ин ки он муассисаҳои касбиро интихоб намоянд. зеро ки ба ҳамаи мо маълум аст ки моддаи 41 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст ки ҳуқуқ ба таҳсил ин озод аст. аз ин ҷо бармеояд ки бо сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат боз як бори дигар ба ҷавонон озодӣ дода шудааст ки онҳо озодона гурӯҳҳое ки аз ҷумлаи маркази миллии тестӣ муқаррар карда шудааст интихоб намоянд. вобаста аз ин дар бисёр таҷрибаи чандин солаи фаъолияти маркази миллии тестӣ нишон дод ки аксарияти ҷавонон майлу рағбатро ба гурӯҳи якум, ихтисоси якум, яъне кам шавқу ҳавас доранд, зеро ки дар ин ҷо ихтисосҳои табиӣ риёзӣ аст ки ман боварӣ дорам ки дар оянда, зеро ки ин мутахассисон барои Тоҷикистони соҳибихтиёр ниҳоят заруранд, барои он ки барои пешравии иттилоот, рақимикунонӣ ё ин ки пешрафтани илм ва техника, ман боварӣ дорам ки имрӯз ҷавонон нисбати ин низ таваҷҷӯҳ пайдо карданд, зеро ки пешвои миллат қайд намуданд ки имрӯз мо ҷавононе таваллюд намоем ки ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ ва рақобатпазир, аз ҷумла барои истифодаи он техникаи технологии наве ки ихтироъ карда шудааст. дар таҷриба бисёр маврид мо дучор мешавем ки гурӯҳбандӣ кардан, албатта аз як гурӯҳи ихтисосҳо ба дигар гурӯҳи ихтисосҳо гузаштанро низомнома манъ кардааст. чунки вай вақте ки ба маркази миллии тестӣ ҳуҷҷат супорид донишҷӯ довталаб, вай озодона интихоб намудааст. ҳеҷ кас вайро масалан магирем маҷбур накард, зеро ки вақте ки ҳуқуқ мегӯем дар ин ҷо давлат дар як маврид кафолат додааст ки довталаб озод бошад.
و در چیزی که حضور در سوال مطرح شد به واسطه امروز ما گفته میتونیم که خود صنعت‌های نیروی حقوقی صاحبی که از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تحقیق نموده است، یعنی تنها در حالت‌های استثنایی یعنی اجازه می‌دهد که از یک گروه اختصاصی به دیگر گروه اختصاصی انتقال یابد. زیرا در هنگام عوض شدن جایز است. یا اینکه مثلا میگیم شوق و رغبت زیاد داشتنی جوانان. و یک چیز دیگر از این نواری که شما در این برنامه نشان دادید، من قید می‌کنم که مرحله به مرحله قبول کردن دانشجویان به مؤسسه عالی تحصیلات، این هم باز یک بار دیگر زیر توجه پیشوای ملت قرار داشتن جوانان است، زیرا که بسیار جلب کردن جوانان به دانش آموزی و زبان آموزی امروز باز یک بار دیگر امکانیت می‌دهد که جوانان صاحب علم باشند، با معرفت شوند و تاجیکستانی عزیز رو در عرصه بین‌المللی معرفی نمایند. پس از چند لحظه صحبت میکنیم. با سیمای مستقل یکم بمانید، بخش رکلام رو همراه تماشا میکنیم. از آرزو تا واقعیت چنین است موضوع صحبت امروزه پیچ‌تاب زمان. نگاه کنید حاضر اینجا استاد گفتند که مثلا همون اختصاصی که انتخاب کرد توسط مرکز ملی تستی و به همون اختصاصی که انتخاب کرد بالش نمیرسد، خالش نمیرسد و او رو شاید با دیگر اختصاص میگذارند. پس ادامه تحصیل وی در همین دانشگاه چه خیلی جریان میگیرد؟ از روی شاید همین مشاهده های خود میگفتید. خوب، تشکر برای دعوت به برنامه. اگر به سوال بیوسته نظر کنیم، یعنی وقتی که یک داوطلب از روی یک گروه اختصاص ها 12 اختصاص انتخاب میکند و خالی لازمه پیدا کرده نمیتواند برای داخل شدن از روی یگان اختصاص، در این وقت او از دوره یکم باشد یا دوم باشد نمیگذرد. اگر بعدی با قیدگیری وقتی تمام می شود و بار دیگر اگر دانشگاه ها جاهای خالی اعلام کنند، بار دیگر او میتوند همون اختصاصی که برای پسند است یگان دانشگاهی که جای خالی اون است به اون داخل شود. اما اینه که وی مثلا بی خواهشی خودی داوطلب او به مثلا اون نفره به یگان اختصاصی مثلا دیگر گروهی اختصاص ها گذرانده نمیشد. یعنی این بیوسته به هر یک قدم هایی که صورت میگیرد با خواهشی داوطلب صورت میگیرد و البته با مروری مثلا داخل شدن و تحصیل کردن داوطلب اختصاص خودش را عوض میکند یا از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر انتقال مییابد و همین خیل در عملیه اون چیزایی که ما مشاهده میکنیم. نظری من بابت این سوال شما همین است. تشکر. در دانشگاهی که شما فعالیت میبرید مثلا همین مسئله چه صورت میگیرد؟ این البته یکی از عامل‌های پیشگیری گرایش جوان نورسان به گروه‌های افراطی دست دادن آنها به عمل‌های ضد حقوقی می‌گردند، برای اینکه آنها البته به یک عملی مفید جمعیتی پیش از همه مشغول می‌کنند و دانش و تفکر بلندرو سوی می‌گردند. ما در مثال دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجاری تاجیکستان در شهر خوجند به مسئولیت تمام گفته میتونم که چنین حالت‌های انتقال شدن به گروه‌ها خیلی به ندرت واقع میشد، برای اینکه یکی از چاره‌های اساسی که دانشجو رو داوطلب رو به مؤسسه عالی تحصیلات کسبی روح بلند می‌سازد تشویق می‌کند، این پیش از حالت واقعی همون مؤسسه رو معرفی کردن مسئولین میباشد. چرا که امروز خیلی که از البته برآمدهای پیشروی ملت میدونیم که اگر در دوران نو صاحب استقلال شدن تاجیکستان در کشور تنها 13 مؤسسه عالی تحصیلات کسبی فعالیت داشتند، این زمان 48 مؤسسه عالی تحصیلات کسبی فعالیت میبرند. این پیش از همه در بالا نیز کارشناسان گفته گذاشتند یکی از عامل‌های اساسی افزایش یافتن تعداد داوطلبان به مؤسسه‌های عالی تحصیلات کسبی این تأسیس کردن مرکز ملی تستی میباشد که البته برای تامین کردن شفافیت، البته برای ارزیابی واقع بینانه سطح دانش داوطلب مساعدت کرده است. از همین لحاظ من گفته میتونم که چیزی که از برنامه نیز برمیآید از آرزو تا واقعیت هر یک دانشجو، هر یک داوطلب پیش از آن که یگان اختصاص رو انتخاب میکند و باید که در همین زمینه الکی دانش و معرفت کذایی حاصل کرده باشد و در همین زمینه او میتواند که اختصاص انتخاب کرده خود را تا دوره نهایی پس سر نماید. از این لحاظ در دانشگاه اقتصاد و سودا کار خوب به یک
самти дар як маҷмӯи муайян амал карда истодааст ва чунин ҳолатҳо камандар кам вомехӯрад. ягон нафар на аз донишгоҳ на аз маркази миллии тестӣ берун аз хоҳиши довталаб ягон нафарро ба ягон ҷо маҷбурӣ ғайри хоҳиши довталаб яъне ки намегузорад, интиқол намекунад ва ҳамаи довталабон қадами нахустинашон дар маркази миллии тестӣ интихоби ихтисос. мисол агар бинем дар нахуст дар сомонаи маркази миллии тестӣ рӯйхати ихтисосҳо гузошта мешавад. ҳамчунин роҳнамои довталаб дастури методӣ дорем ки мо ба ҳар як масъалаи таълимии таҳсилоти миёнаи умумии шаҳр ноҳияҳо дастрас мекунад. аз зиёда аз хато накунем бо назардошти шумораи ҳар як хатмкунанда дар миқёси вилоят гирем. агар соли ҷорӣ 35 000 нафар хатмкунанда бошад, мо 35 000 нусха роҳнамои довталаб тақсим мекунем, дастрас мекунем бо назардошти шумораи хатмкунандаҳо ва онҳо имкон доранд ки ихтисосро аз он ҷо интихоб кунанд. ҳамчунин дар нуқтаҳои ба қайдгирие ки барои аз қайдгузарӣ ташкил карда мешавад, номгӯи ихтисосҳо яъне ки феҳрасти ихтисосҳо гузошта шуданд. ба довталаб имкон дода мешавад ки дар доираи як гурӯҳи ихтисосҳо ба ибораи маъмуле ки миёнаи ҷомеа аст, кластер, дар доираи як кластер аз 1 то 12 комбинатсияи ихтисосҳоро интихоб кунад. фарз кардем ихтисосҳои монанд кластер гуфтам, мо дар доираи як гурӯҳи ихтисосҳо гӯем. фарз кардем агар ихтисоси гурӯҳи ихтисосҳои дуюм гирифтем, ихтисоси самти иқтисодӣ мешавад ва метавонад ки ихтисоси менеҷмент ки ҳаминро менеҷмент фарз кардем як ихтисос аз донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ё ин ки аз донишкадаи иқтисод ва савдо ё ин ки аз донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва ҳамчунин пай дар пай 12 ва ба довталаб мо бартарӣ ба он медиҳем ки довталаб хоҳиши дилаш якум ба кадом ихтисос аст. фарз кардем мехоҳад ки воқеан донишҷӯи донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес аз рӯи ихтисоси менеҷмент таҳсил кардан хоҳад, ин ихтисосро бояд дар ҷои якум гузорад ва чун медонад ки барои вай як шанси дигар аст, чанд шанси дигар аст, вай метавонад ки дар ҳолати ба ин ихтисос дохил нашудан, агар вай бартариро бештар ба донишгоҳ диҳад, метавонад ягон ихтисоси монанди ҳамин муассисаро интихоб кунад. не агар довталаб бартариро бештар ба ихтисос диҳад, метавонад ки ҳамин ихтисосро аз дигар масъалаи таълимии таҳсилоти олии касбӣ интихоб кунад. дар ҳолати чуноне ки болотар устод таъкид карданд, дар давраи якум агар довталаб аз қайд гузашт ва хоҳиши иштирок кардан дошт дар ҳолати донишҷӯ нашудан, барои ӯ довталабон имконият дода мешавад марҳилаҳои баъдии низоми имтиҳонҳои марказондаи дохилшавӣ марҳилаҳои аз нав ба қайдгирӣ аст. яъне ки ба онҳо шанси яъне ки имкони дубора барои дар ин маврид низ мо феҳраст ё ки номгӯи ихтисосҳо пешниҳоди довталаб карда мешавад ва довталаб озодона ихтисосро худаш интихоб мекунад ва пай дар пайи ҳамин ҳамчунин мана имрӯзҳо чун дар вақт рафти савти барномаи шумо давраи ахири яъне ки давраи 4 ба қайдгир рафта истодааст, интихоб озод аст ва мушкили асосие ки шумо дар интихобу интиқолу ки баъзан довталабон гуфта истодаед, ин анамон қадами нахустинаш мушкилаш дар зинаи поёнӣ аст, дар сатҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ аст ки мутаассифона имрӯзҳо дар сатҳи ҳамин мушкилиро ҳам намояндагони масъалаи таълимии таҳсилоти олии касбӣ ва ҳам мо кормандони маркази миллӣ дорем. чунки интихоби ихтисос рӯякӣ сурат мегирад, таваккалӣ сурат мегирад, на ин ки аз рӯи хоҳиши худи довталаб. ба ҳамин хотир мисол агар дар сатҳи мана мисол модели ҷопонӣ ҳаст, модели аврупоӣ омодакунии мутахассисоне ки касби интихобкуниро бинем, онҳо аллакай аз синфи 4, синфи 5 дар рӯҳияи тайёр мекунанд ки аллакай ҳамун хонандаро ба корхонаи истеҳсолӣ мебаранд, ҳамун хонандаро ба банк мебаранд, яъне ки шавқу завқи бачаро дар синфи поёнӣ тайёр мекунанд. аллакай бача омода аст ки медонад фардои худашро. дар мо бошад баъди хатми синфи 11 на дар ҳама маврид қисман дар ин ҳолат аст ки мисол ҳолатҳо пайдо мешаванд. мо кормандони марказ мебинем таваккалӣ аст баъзан, на ҳамаш. яъне орзуи худро чунин таҳия кунанд ки ба воқеият наздиктар бошад. ва гузашта аз ин як саволи дигар устод, бо ҳамин саволтон ако ман зиёд гап задам, мавриди интиқолу барқарор ҳамин нуқтаро таъкид мекунам ки яъне ки интиқолу барқарор ба салоҳияти худи масъалаи таълимии таҳсилоти олии касбӣ аст.
дар мавриди мувофиқат омадани ихтисосаш гурӯҳи ихтисосҳо дар ҳолати мувофиқат наомадани гурӯҳи ихтисосҳоаш ин аллакай ба салоҳияти мақоми ваколадори соҳа ки вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад албатта дар асоси розигии вазорати маориф ин ба дигар гурӯҳи ихтисосҳо интиқол ёфтанаш сурат мегирад. фаҳмам. Устод, аз ҳама гурӯҳи ихтисоси серталабот кадом аст? гурӯҳи ихтисосҳои панҷум аст. Ва ин мо агар самти тиб аст ва самти тиб варзиш аст, мушкили асосии мо низ дар ҳамин аст. Агар мо аз 100% довталабоне аз қайд гузашта 41% қариб 40-41% ҳамин гурӯҳи довталабонро гурӯҳи ихтисосҳои панҷум ташкил медиҳад. ҳолонки дар гурӯҳи ихтисосҳои панҷум агар дар сатҳи масоили таълимии таҳсилоти олии касб бибинем, танҳо 3 масъали таълимии таҳсилоти олии самти тиб, яъне ки донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон ва ҳамчунин донишкадаи тиббии иҷтимоӣ шаҳри Душанбе аст ва қисман факултаҳои тиббии донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва бештари дар дигар гурӯҳи ихтисосҳо мисол шояд ки зиёдтар бошанд ихтисосҳо, лекин дар ин ҷо бо назардошти коллеҷҳои тиббӣ низ мо метавонем гуфта агар муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касб бинем теъдоди довталабон бениҳоят ва довталабоне ки зиёд сазовори унвони донишҷӯ намешаванд, қариб 40% гурӯҳи ихтисосҳои панҷум сазовори унвони донишҷӯ дар давраи якум намешаванд ва дар дигар гурӯҳи ихтисосҳо ин нишондиҳанда қисман пасттар аст. фарз кардем дар гурӯҳи ихтисосҳои якум шояд ки мисол 15-16 то 17%, лекин дар гурӯҳи ихтисосҳои панҷум ин нишондиҳанда бениҳоят баланд аст. фаҳмам. акнун марҳамат бо шумо суҳбат мекунем маълима. хуб, нигоҳ кунед, шояд хатмкунанда довталаб орзуи духтур шуданро дорад ва вай якчанд сол омодагӣ дидааст. вақте ки ҳуҷҷатҳои худро месупорад, албатта ҳамун гурӯҳи ихтисоси панҷумро интихоб мекунад ва дар зинаҳои аввал донишгоҳи тиббӣ интихоб мешавад. вақте ки холаш нарасид, ӯ аллакай ба коллеҷи тиббӣ. дар рафти фаъолияти шумо масалан бо ҳамин гуна донишҷӯҳо рӯбарӯ мешавед, суҳбат мекунед ки масалан мегӯяд ки орзуи ман духтур шудан буд, аммо воқеияти ҳол чунин аст ки ман донишҷӯи коллеҷи тиббӣ шудам, пас дигар масъалаҳо ба миён намеояд дар рафти хониши ӯ? хеле ки дуруст қайд намудед, барое ки то ба донишгоҳҳои тиббӣ дохил шудан аллакай аз рафти дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ таҳсил намудан донишҷӯён омодагӣ мебинанд ва мутаассифона ҳаст ҳолатое ки байни донишҷӯёни мо низ ҳастанд нафарое ки дар бисёр олимпиадаҳои фаннӣ ва аз ҷумла дар анамхел омодагиҳо дидагӣ ҳастанд барои ба донишгоҳҳои тиббӣ дохил шудан. чун имконияту шароитҳо ҳам дар коллеҷи мо низ хеле зиёд аст. ҳамагон медонем ки соли 2023 2 апрел мо бинои нави замонавиро бо иштироки пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби оли эмомалӣ раҳмон ифтитоҳ додем ки дар он боз ҳам синфхонаву лабораторияҳои замонавӣ ба сатҳи байналмилалӣ ҷавобгӯро таъсис додем ва вобаста ба вохӯрданд чунин донишҷӯёне ки мехостанд ба донишгоҳҳои олии тиббӣ дохил шаванд, аммо дар мо ҳастанд ва дар бархе ҳолатҳо онҳо як курс ду курс мехонанд ва аз сабаби оне ки ҳамин орзу дар дили онҳо ҳаст, ҳамин орзуро ба мақсад табдил доданд, онҳо дар курсҳои минбаъдӣ боз аз нав тариқи маркази миллии тестӣ, яъне бо тартиби муқаррар намудаи санадҳои меъёрии дохилии муассиса аз нав месупоранд ва албатта ки муваффақ шудаанд ва то ҳол бархи онҳо дар алоқа ҳастанд ва дар бархеашон аллакай ба ҳамун мутобиқат мекунанд, ба ҳамун талаботе ки дар коллеҷ ҳаст мутобиқат мекунанд ва хушбахтона дар мо маҳфилҳои амалӣ ҷорӣ намудагӣ ҳастем бо ҳавасмандии маблағҳо ки дар ана ҳамин ҳолатҳо онҳо бисёртар мушоҳида гардиданд, чун аллакай онҳо тайёриҳои ҷиддӣ дидагӣ ҳастанд ва куллан аз донишҷӯёне ки бетайёрӣ мақсад омадагӣ ҳастанд бениҳоят фаъоланд. маълима, хуб, ба андешаи шумо чӣ? масъалаи интиқол ёфтани донишҷӯ аз як ихтисос ба дигар ихтисос шояд дар коллеҷи тиббӣ бештар бошад. масалан донишҷӯ мехоҳад ки ё ин ки вай довталаб буд, албатта ӯ кори ҳамширагиро, яъне дар кори ҳамширагӣ таҳсили илм дорад, аммо вай мехост ки ба кори дандонсозӣ гузаштан мехоҳад. ҳамин гуна масалан интиқолдиҳо ягон мушкилии дигарро эҷод намекунад?
албатта ҳолатҳое ҳаст ки донишҷӯён вобаста ба ҳамон холҳои дохилшавиашона дигар ихтисос мегузаранд, лекин онҳо дар вақти таҳсил аксарияташон аз ҳамон ихтисосе ки худованд насибашон гардониду ҳамон ихтисос ба дохил шудананд аё розӣ мешаванд. аксарияти донишҷӯёне ҳастанд, ё ки ҳозир инҷо гуфтем донишҷӯёне ки мехостанд ки духтур шавану лекин бо ҳамин холҳои ба даст овардаашон коллеҷи тиббиҳово дохил шудаанд, баъди 1 сол 2 сол ё таҳсил мекунанд, боз дониши худро дар инҷо мукаммал мегардонанд ва бо хоҳиши худ боз метавонанд таҳсили худро дар донишгоҳҳо идома диҳанд. Ва боз ҳамчунин ҳастанд донишҷӯёне ки байни мо пурра 4 сол ёки 3 соле ки муайян гардидааст вобаста ба ихтисосҳо, масалан ихтисоси кори ҳамширагӣ баъди хатми синфи 11 ё 3 сола, баъди хатми синфи 9 бошад 4 сола. ҳамин 3 сол ёки 4 сол таҳсили худро тамом мекунанд. Баъди тамом кардани таҳсил дар коллеҷҳо бо аз сари нав ҳуҷҷатҳои худро барои дохил шудан ба донишгоҳҳо месупуранд. Чанд нафар аз донишҷӯёни мо ҳастанд ки баъди хатми коллеҷ аллакай дар донишгоҳҳо бо таҳсили худро идома дода истоданд. Яъне барои ба мақсад рафта расидан ягон вақт, ягон муаммо онҳоро дошта наметавонад. вобаста ба ҳамин интиқол инҷанда ҳаст номгӯи фанҳое ки тариқи ҳанамун дигар ихтисос мегузаранд ку бо ҳамин мувофиқат кунад, яъне ки агар мувофиқат кунад амон ихтисос ба ихтисос фанҳои омӯзишон агар мувофиқат кунад гузаронидан мумкин, агар мувофиқат накунад корҳои фаҳмондидиҳӣ ки шахсони мутасадди мефаҳмонанд ки унҷа чанд фанне ки нахондагӣ ёки фарқият пайдо мешавад, фарқиятро бояд донишҷӯ супориданаш дар кор. Барои фарқият супоридан боз инҷава кредитҳои фаннӣ ба миён мебиёяд. ҳамина донишҷӯ худаш таҳлил карда баромада истода баъди корҳои фаҳмондидиҳӣ интиқол гирифтан зарур аст ёки зарур нест, ба ҳамон бо хулосаи ҳамин худи донишҷӯ ба роҳ монда мешавад. дар асоси оиннома ва низомномаи муқаррарнамудаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳлии ҷумҳурии тоҷикистон дар мо комиссияи махсус дар 1 сол 2 маротиба таъсис дода мешавад ва дар ин вақт донишҷӯён ки аллакай аз ҳуқуқҳои худ бохабар ҳастанд оид ба интиқол ёфтан аз як ихтисос ба дигар ихтисос ё ин ки аз як муассиса ба дигар муассиса тариқи ариза тариқи хаттӣ муроҷиат менамоянд ва дар ин ҳол муроҷиати онҳо дар асоси комиссияи таъсис намуда дида баромада шуда оё ҳамон ихтисосе ки онҳо айни ҳол таҳсил намуда истоданд ба дигар ихтисосе ки онҳо мехоҳанд интиқол гиранд мутобиқат мекунад ё не муайян мекунанд ва тариқи хаттӣ боз ҷавоби худашонро мегардонанд. ва дар бархе ҳолатҳо низ ҳаст ки таъсиррасонӣ аз тарафи оила, аз тарафи волидайн ё ин ки аз тарафи хушдоманд шавҳар низ шуда метавонад. барои ин ки дар бисёр ҳолатҳо аллакай дар курси 1-2 бисёр нафарҳое ҳастанд ки ба шавҳар мебароянд ва дар ин ҳол аллакай ихтисосҳое ки 4 сола ҳастанд мехоҳанд ки дар 3 сол аллакай кӯтоҳ кунанд хондани худро, аллакай мехоҳанд ки ба итмом расонанд ва ба ҳамин тариқ ба ҳар дар муроҷиат мекунанд. бинобар ин вақте ки ба онҳо оид ба хаттӣ муроҷиат намуданд, баъд мо пешниҳод метим, аризаи онҳо дида баромада шуда, баъд интиқол анумхел сурат мегирад. устод, кадом вақт орзу бо воқеият рост омаданаш мумкин? мувофиқаташ ҳамихел мешавад ки вақте ки донишҷӯ як ҳисси худшиносӣ пайдо мекунад, хусусиятҳои касби интихобкардагиашро дар дом таҳсил мефаҳмад, баъд ба андеша шурӯъ мекунад ки ҳамин мувофиқат мекунад ё мувофиқат намекунад. дар инҷо дар бори тиббиёт бисёр гап шуд. ҳатто баъзе нафароне ки дохил шуданд ҳамин ягон чӣ гӯем хунро дида ё ҳамин мурдахонаро дида тарсида аз баҳри таҳсил мебаромадагоҳ ҳастанд ё дигар ҷо мегузаштагоҳ ҳастанд. ё ки агар баноги дар бори донишгоҳи худи мо агар гӯем агар баъзе номи тахассус, номи ягон факултет дигар донишгоҳ интихоб карда истода то охир дарк накарданд мазмунашро, баъд фаҳмиданд. албатта инро мо бояд ки дастгирӣ кунем, барои ки вақте ки вай андеша кард аллакай вай мехоҳад ки худашро мукаммал кунад,
لیکن از روی امکانیت های موجوده هم بسیارتر من دکانی محترم فکولتی ما شهرت یوسف جان شدن درو گفتم نمیمونن همه اکثریتی دانشجویان ما اختصاصی سودی تفتیشاتی جنایتی میخوان دیگرانش نمیخوان ما چون که فهموده نمیتونیم ده همین یک مقدمه هر یک کسب و کار است در کورس اول ما باید با آنها هم وقتی که درس میگذاریم فهمانده توانیم که در زمان معاصر شاید که دیگر کسب و کار سایه حقوق‌شناسی آنها باعث بیشتر توجه شوند این را مهلی نفهماندیم وقتی که همین گفتید که آرزو تا واقعیت چقدر موافقت میکند بعضا من در کورس 4 درس میگویم برای دانشجویان وقتی گویم میگه که استاد همین گپاتون کورس 1 بگویید نمیشد برای ما علاقه دیر شد میگه الان افسوس میگویم از مورد استفاده برده شاید دکانی محترم برای من ساعت جدا کنه که 1 کورسی برای دانشجویان نو داخلشتگی گویم شاید سابقه دار بودنم یا که جهان بینی وسیع داشتن به نظر گیرند گپ در سر آن است که همین قدر ما حاضر گفتیم درباره همین آرزو و واقعیت چیکار شدنش دانشجو وقتی که عموما صاحب معلومات شدن میخواد اول بعضا انتخاب هم نمیکنه بعضی همین شناسای من بودن که من همین دانشگاه شما به داخل شدن میخواهم بگم من کدام فکولتت کدام کس گویم هم بینای بالا به خوش رو هست که هم به تحصیل کنم شد بگم اختصاص بینو برای فرق نداره یا که بعضا همین خیلی میشود که دانشجو همین وقتی انتخاب کردنش این قدر هم فکر و ملاحظه پدر و مادرش میگن مصلحتش نظر بگرفته است و فکر نکرده و باید موافقت میکنن نمیکنن حاضر شما من رموز گرفته نشستم که در مسئله انتقال بسیار تاکید کردید استاد شما انتقال این عموما یکم بدی نداره از یک گروه به دیگر گروه از یک اختصاص به دیگر اختصاص فقط چقدر که معلم گفتن کاری فهماندگی نقص کردن لازم مثلا گریم اگر در دانشگاه همین تحصیلات عالی کسبی این خصلت عمومی دارد در دانشگاه در دانشکده این مخصوص از روی یک رویه معین تیار میکنه برای بعضا ما همین دانشجویان خودمون میفهمانیم که شما در آینده پروکورور شدن خواهید در اختصاصی حقوق بین المللی تحصیل کردنتان یگان ممانعت نمیشود چون که برای شما ما تخصصی عمومی حقوق شناس میدهیم گفته مثال استاد من و عذری من قبول کنید در اختصاص شما حقوق تجارتی هست برای وقتی که همین خط میکنن برای اینها حقوق شناس نه حقوق تجارتی می نویسن برای یعنی از آن دانشکده از دانشگاه فرق میکنه انا همین چیز رو اگر ما درست میفهمونیم ها این خیلی بوده است که هیچ گپ نبوده است که میگه بعضی دانشجو بعضی میگه که نه من همین پدر و مادرم تاکید کرده اگر خانی همین پروکوروری بخونی نخونی نمیخونی میگه اگر همین خیلی باید خصوصیتش فهمم خب مرحمت استاد اندیشه شما رو شنیدنی هستیم در حقیقت مسئله انسان آرزو داشتنش مسئله آینده متخصص شدنش از نقطه نظری جامعه سازی دولتداری بسیار مهم است ولی آن چیزی که ما واقعیت امروز مشاهده میکنیم شاید همین شما هم مشاهده میکنید ما در یک دنیای در یک دوره در یک زمان زندگی میکنیم که روند تغییر دادن اختصاص دیگر کردن کسب این بسیار آهسته آهسته معمول شده ایستاده است حتی در یک جا یک روز خوانده بودم که 50% دانشجویان ایالات متحده آمریکا در دوره تحصیلشون 2-3 مراتب اختصاص خودشون عوض میکنن چرا درست است که ما مثلا در دوره مکتب خانه خب اکثریت شاید همه آرزو میکنن در صنف یک ما یک خیلی آرزو میکنیم صنفای 8-9 شدیم یک آرزو گاه وقتا تغییر میتیم وقتی مثلا داخل میشیم دانشگاه برای آنکه طرف انسان درکش از واقعیت حیات جامعه تغییر مییابد اون دیگه که مثلا ما در دوره مثلا شاید مکتب خانه آرزو میکردیم اون بیشتر به هوس های ما وابستگی داشت
چون ظاهری بسیارتر واقعیت دیده میتونستیم اما باطنی واقعیت اصلا دیده نمیتونستیم. ما مثلا بازار مهنت به نظر نمیگفتیم، ما اینکه انمی اختصاص معاشش چخیل آیا زندگی من به روزگاری من به میرسد یا نه اینا به نظر نمیگفتیم. برای همین دانشجو هم وقتی که مثلا دانشگاه به داخل میشد، چنانه که اینجا هم استاد بعضی عامل هاش گفتم، مثلا شاید میبیند که طبیعتی وای به همین اختصاص نمیشیند یا یگان حادثه های بعد وابسته به فعالیت همون کسب آیندهش میبیند شاید از این لحاظ مثلا کسب خودش دیگر میکند. دیگر جهتش امروز در حقیقت روندی مثلا تغییر دادن اختصاص امروز ما حتی مثلا مشاهده میکنید اگر در سالهای پیش چندان همین انتقالیابی و دیگر کردن اختصاص اونقدر معمول نبود، همین داخل میشدن همین که تمام میکردن، چون که در اون زمان هم باز روی همون اختصاصشون کار و فعالیت داخل خود رو میشدن. پیش مثلا خب چون شاید سببهاش بسیار است، شاید همش گفتنم ضرورتش نیست اینجا، اما گپ سری اون میرد که امروز خیلی ها امروز کسبشون دیگه میکنن. یک آموزگار امروز میبیند شاید با سبب‌های گوناگون میرد صاحب کار میشد، یا صاحب کار میبیاد مثلا سمت انجینری انتخاب میکند، آینده مثلا انجینیر میشد. برای همین یعنی نگاه ما باید نسبت تغییر دادن اختصاص یا کسب امروز باید معمولی باشد و مهم این که انسان در مدت کوتاه مثلا عمر خودش، خاصه که این بیشتر دوره جوانی به بسیارتر علاقمند و امکان پذیر است، باید حرکت کند، همین خودش تشکل دادن خودش مثلا کسب خودش اختصاص خودش در همین دوره صورت گیرد. وگرنه اگرچه قانونگذاری بعد 35 ساله هم داخل شده ممکن باشه به فاصله یا غایبانه، اما چون دوره استفاده انمین اون مهارت هایی که تو استفاده کردی یا به دست آوردی کم میمونه، چون عمری آدم 60-70 سال تقریبا به آخر میرسه. تشکر. اکنون به واقعیت نزدیک شده ایستادیم. تشکر، سلامت باشید. پس از چند لحظه صحبت میکنیم. با سیمای مستقلی یکم بمانید. بخش رکلام رو همراه تماشا میکنیم. از آرزو تا واقعیت چنین است موضوع صحبت امروزه پیچتاب زمان. آینده شما کدام کسب را صاحب میشوید؟ نصیب باشد بعد ختم دانشگاه؟ شخصا من وقتی که در دوری که ختم کننده بودم، ختم کننده مکتبی میانه؟ مکتب میانه بودم، از روی انتخاب اول که اون اقتصادیات جهان با زبان آموزشی انگلیسی بود گذاشتم. خیلی خرسند بودم که دانشجو شدم. دوران دانشجویی من حالا هم خیلی رنگین فراموش شونده گذشته ایستادند و این هم به نوبسته از دستگیری و امکانیت هایی که به ما امروز داده شده است وابسته می باشد. و من از این امکانیت ها البته که این امکانیت ها رو بر منفعت خودتون استفاده میکنید، امکانیتایی که برای شما پیش و سال جاری نیم ساله دویمی کورسی دویمم رو در خروات از روی برنامه تبادل اکادمی اراسموس گذراندم. در همه گونه کنفرانس های بین المللی علمی اشتراک میکنم و این همه به واسطه این امکانیت رو دانشکده اقتصاد و سودا به راه میماند. و در یادم هست که در سال گذشته به یک چند رفیقانم که آنها ختم کننده بودند توصیه دادم که به دانشکده ما بیا. آنها به من چنین گفتند، حالا من فراموش نمیکنم، از آن شما دانشکده است، من میخواهم که در دانشگاه تحصیل کنم. و شما امروز پشیمان نیستید از انتخاب خود؟ نه، من به غیر از این من گفتنی هستم که آن دانشگاهی که آنها سخن میکنند چنین امکانیت هایی که من از دانشکده که من انتخاب کردم چنین امکانیت ها رو آنها ندارند و کفیل شفافیتی تحصیل که شما ممکن مرا فهمید، کفیل شفافیتی تحصیل رو آنها دادن نتوانستنشان ممکن است. آینده شما کی میشوید اکنون از روی اختصاص؟ آینده حالا هم به خودم نامعلوم است، ولی خواهش دارم که در تشکیلات های بین المللی کار و فعالیت رو دوام دهم. خب مرحمت، شما چی؟ امروز در کجا؟ در کدام دانشگاه؟ من همچون دانشجوی کورس یکم اختصاصی اقتصادیات جهانی در دانشکده اقتصاد و سودا تحصیل می‌نمایم و
با کمکی شخصی شما بود این آرزوی شما بود با کمکی مرکزی ملی تستی من محض به همان اختصاص و دانشجو داخل شدم که آرزویش را داشتم نظام مرکزی ملی تستی به من یک امکانیتی عادلانه فراهم آورد و امروز من خیلی خرسند هستم که هدفم به واقعیت تبدیل یافته است. آینده از روی همین اختصاصتون شما باوری دارید که جای کاری پیدا میکنید و فعالیت خود رو پیش میبرید؟ همچنین من قید نمایم که در آینده نقشه دارم در برنامه‌های بین‌المللی Erasmus Plus اشتراک نمایم و برای من این یک امکانیت است در یک دانشگاه اروپایی تحصیل نمایم، جهانبینی خود را وسیع نمایم، تجربه به دست دارم و سطح دانش خود را باز هم بلند بردارم. مسئله اویله‌دار شدن علاقه دوم درجه است برای شما. دانشگاهی که شما اونجا امروز فعالیت دارید در شهر خوجند البته نو تأسیس است و تا کدام اندازه امروز برای همین داوطلبان معرفی گردیده ایستاده است و آنها درست انتخاب کرده ایستادند همین اختصاصایی که در دانشگاه شما هست؟ تشکر زیاد معلم عزیز. اساساً دانشکده بین‌المللی خوجند یکی از دانشکده‌های میباشد که در ولایت سوخت اونقدر تاریخ طولانی ندارد. 5 سال می شود که این دانشکده در این منطقه جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند. اساساً نظام اختصاصی این دانشکده از روی 4 گروه اختصاصی است و همه بنابر سببی که دانشکده ما یکی از دانشکده است که با دیگر دولت ها رابطه خارجی به نهایت زیاد دارد. تبادل اکادمی در این دانشکده در سطح عالی است و در تمام مرکزهای به قیدگیری که در حدود ولایت حتی در سطح جمهوری است نمایندگان اشتراک کرده. دانشکده ما را گروه اختصاص‌ها و آن اختصاص‌هایی که در دانشکده دانشجویان تحصیل میکنند معرفی می‌نمایند. این کدام اختصاص‌ها هست؟ اساساً اختصاص‌های سیاحی بین‌المللی، اختصاص‌های حقوق شناسی و فاکولته پداگوگ فلوگ، فاکولته‌های نو تأسیس و فاکولته دیگر تکنولوژی رقمی و ذهن صنعی میباشد که فاکولته‌هایی که طلبات زمان است. امروز در جهان اگر تمام بشریت به ذهن صنعی رو آوردگی باشد از اون استفاده میبرند. هر یکی ما و شما استفاده برندگان ذهن صنعی هستیم. این یکی از فاکولته‌های نو است که میتواند برای جلب نمودن داوطلبان به دانشکده ما زیادتر گردد و هرچند که اختصاصهایی که در مرکز تحصیل است اینچنین دانشکده ما دارای کافدره حربی نیز میباشد که دانشجویان را در نظام حربی آینده تیار میکند و اختصاصهایی که در اینجا هستند هم شرطنامه تحصیل و هم بودجه و استیپندی که مقرر گردیده است از طرف رهبر دانشکده برای جلب نمودن داوطلبان خیلی هم زیاد میباشد. و من در همینجا یک چیز دیگر را قید کردنی هستم که وابسته به سوالهایی که شما دادین از آرزو تا واقعیت. آرزو یعنی این چیزی است که از دوران کودکی است، اما پس از آنی که در مرکزهای به قیدگیری برای انتخاب کسب داوطلبان اختصاصهای خود را انتخاب کرده آن چی آرزوی در دل دارن انتخاب کرده میان و هستند نفرانی که در وقت تشویقات گذراندن اختصاصهای همون دانشکده معرفی کردن این آن دانشکده یا دانشگاه صد روی آنها می شود. در آن دوره‌ای که مکتب بچه نو سین 11 را ختم میکند در آن وقت علاقه تصورات جهانبینی آنقدر بزرگ ندارد و همین شخصانی که برای معرفی این یا آن دانشکده میرن مانع با واقعیت تبدیل یافتن آرزوی آنها میشود. من شخصا خود گفتم رقابت صورت میگیرد در بین دانشکده و دانشگاه ها که من حتی همچون شاهد حال بودم که علاقه خط کننده مکتب میانه اختصاصهای را خود انتخاب کرده است در روی گروه یک اختصاص، اما وقتی که آمد در آنجا با شخصانی که باید دانشکده رو معرفی میکردن این یا آن دانشکده گوناگون رو علاقه فکر او رو دیگر کردن، پورا ایدئولوژی او رو دیگر کردن و او علاقه حیران موند و آن اختصاصایی که همون شخصی که باید همون دانشکده رو معرفی میکرد به او پیشنهاد کرد همون رو قبول کرد و رفت. و حتی با این گونه چیزها نیز در سطح دانشکده نیز ما روبرو میشیم که دانشجویانی هستند که از روی گفته های تشویقاتگران آمده داخل شدند و از این و اینجا همون کلمه شاید تصادفی راست میآید. آرزوی آنها علاقه آمیخته دیگر چیز بود و یک چیز مانع شد یک چیز دیگر سبب شد. یعنی نگاه کنید مسئله بسیار پیچیده است و البته ما کی متخصصی ورزیده رو آماده میکنیم و چه خیلی متخصص تیار شدنش ممکن است. مرحمت پیشنهادهای شما رو ما میشنویم وابسته به موضوع امروزه که کدام وقت
واقعا هم ما متخصص ارزنده را آماده میکنیم. بیاید پیشنهاد شما را میشنویم. خب مرحمت. تشکر زیاد. با مقصد جامعه عمل پوشاندن آرزو امروز از جانب حکومت کشور امکانیت های فراخ روی کار آمده است و طبق سندهای بین المللی امروز تعداد کسب ها 9333 عدد را تشکیل می دهد. باید ما مکانیزم انتخاب کسب را میان محصلین مکاتب میانه کشور تغییر دهیم، چون در عصر 21 قرار داریم و ما خوب میدونیم که حتی در مکتب‌های میانه در صنف‌های بالای 10 و 11 فن تعلیمی با نام انتخاب کسب است و در صنف‌های پایانی باشد فن تکنولوژی آموزانده می شود. همین عامل‌ها تأثیر می‌رسانند برای آینده جوانی به طلبات زمان موافق گردانیدن خواننده امروز مکتب میانه. ما باید خوب دانیم که خواننده مکتب میانه از کجا در اطراف کسب آینده اش معلومات حاصل میکند. یکم ما میتوانیم که چگونه که اشاره کردیم کتاب ها و دستورهای مخصوص است در اطراف این یا آن کسب معلومات میدهند. دوم وسایل اخبار عامه هست. سوم ملاقات و صحبت ها چه در جامعه با نمایندگان کسب و کار گوناگون و امروز که به واسطه ما با نظام امتحانات مرکزاندهی مرکز ملی تستی که به واسطه محصول تفکر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت هستند، حتی یک گروه جوانان وا میخورند که امروز آرزوی آینده خودشان را یعنی برنامه دورنمای رشد خودشان را معین کردن نمیتوانند. یعنی برخیشان اگر برای گریز از قرض شهروندی خود باشد، گروه دیگر با مقصد هوس، سلسله دیگر باشد با مقصد وقت گذرانی امروز سزاوار نام دانشجویی می شوند. و چون میان متخصصان میان محققانی که به واسطه به ساحه انتخاب کسب پژوهش انجام می دهند دو مسئله وجود دارد. یک گروه پیشنهاد میکنند که انتخاب کسب در سن بالایی تعلیم داده شود، گروه دیگر میگن هنوز از دوره تولد. چون وقتی که ما به نظام کسب آموزی کشورهای مترقی نظر میافکنیم، چگونه که در اینجا استاد نعمتزاده رامیش فضل‌الدین اشاره کردن، حتی از لحظه های کودکی امروز بینه که در مکتب های میانی ما همان در اطراف این یا اون کسب فقط تنها معلومات نظریوی داده می شود و یک گروه عالمان پیشنهاد میکنند که ما با دادن معلومات نظریوی خواننده را به این یا آن کسب شفق و ذوقش را یعنی برای رسانیدن از آرزو تا واقعیت اون کار کرده نمیتوانیم. با مقصد بهتر کردن صفت تعلیم، تربیه نمودن متخصصانی به بازار مهنت جوابگو امروز ما را لازم می آید که مکانیزم کسب انتخاب کنی رو در مکتبی در سطح مکاتب میانه کشور تقویت و یک اندازه دیگر نمایی. تشکر. تشکر، سلامت باشد. خب مرحمت. من فکر نمی کنم این اندیشه من پیشنهاد هم باشد، ولی یک حالت میخوام به سهم شما رسانم، به سهم تماشابینان، چون موضوع انتخاب کسب است. خاصتا این در صنف‌های 10 و 11 بسیار صورت میگیرد. بیشتری وقت هستند بعضی خوانندگانی که اصلا اونا بسیار مهارت و استعداد در یک اختصاص یا سمت معین دارند، ولی با نظر داشت آن که اونها به یک معنای به عباره خودمون حیات فهمیدن، زندگی فهمیدن، بازار مهنت میدونن که کجا به کدام اختصاص با هم معاشهای خوب میتید، گاه وقتا انامین استعدادهای خودشون یک طرف میگذارن، لیکن از قفای انمون شرایط همین روز رو نگاه کرده انتخاب میکنن. البته من باور دارم اگر انسان خصلت‌های بسیار هم قوی داشته باشد، در کدام اختصاص هم انتخاب نکند، حتی صنف‌های 9 10 11 و موفق شدنش ممکن. یعنی هیچ چیز روبروی اراده متن انسان جاش گرفته نمیتوند، نو بس اینکه وای در همون سوال استعدادی بلند دارد یا نه. اکنون در اینجا با نظر داشتیم که ما پیشنهادم گفتنمون لازم است برای خواننده ها. من فکر میکنم البته ما باید وقتی کسب یا اختصاص انتخاب میکنیم فقط به همون ظاهری
ҳамун мутахассисоне ки дар ҳамун соҳа нигоҳ мекунанд бояд фақат нигоҳ накунем. барои он ки имрӯз бинед чӣ қадар аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои баъзе масалан кластер ё гурӯҳи ихтисосҳо имтиёзу хуб махсус имтиёзҳои молиявӣ иқтисодӣ муайян шудагӣ, аммо дар он соҳа аз сабаби он ки нестанд хонандаҳо ё донишҷӯён масалан ҳамон ба соҳиб шаванд, бисёр вақтҳо ин маблағҳо ҳам ҳатто сарф намешавад аз буҷети ҳукумати кишвар. Бинобар ҳамин ман фикр мекунам албатта дар оянда барои мо барои Тоҷикистон мутахассисони варзида ҳамаи соҳа лозим аст. хосатан мо дар бисёр мутахассисои ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнати масалан ё сатҳи ҷаҳонӣ надорем. барои ҳамин аз ҳама чизи муҳим ман фикр мекунам ки сатҳи огоҳии хонандаҳои баланд бардоштани мо дар кор. агар хонанда огоҳ бошад, вай таҳлил карда тонад, вай муқоиса карда тонад, вай вазъияти зиндагии имрӯза, ҳаёти имрӯзая, сиёсату ҳокимият масалан имрӯза ҳаёта дида тонад, вай бисёр вақтҳо худаш медонад кадом самт рафтанаш дар кор. аммо анамихел агар маслиҳатҳои нодуруст шавад, агар масалан баъзе рекламаҳои нодуруст шаваду вай масалан хеле умраш дар ҳамин ҷа сарф шавад, албатта мо ин вақт барои вай зиён кардем. хуб мешуд ки мо бо назардошти воқеияти ҳамирӯза мардум ба яъне чанд вариантҳои гуногуна пешниҳод кунем, бигзор вай худаш интихоб кунад, барои ин ки вақте инсон худаш интихоб мекунад, бисёр шикастҳое ки дар зиндагӣ ҳама мешад, вай ҳамеша худаш таҳаммул мекунад ва ин шикаст ҳамчун беҳтарин дарс барои оянда ташаккулёбии вай хизмат мекунад. агар ин шикастҳо аз сабаби маслиҳатҳои нодурусти дигарон шад, хеле вақтҳо ин ҳамчун як таънуму маломат дар ҳаққи дигарон мешад ва як нав анамон хуб дилхунукӣ шуданаш мумкин аст. бинед дар боло чиқдин қайд кардед, баъзе хонандаҳое дорем ки анамон мақсадашона мондан, вақте дохил нашудан баъд 1 сол 2 сол бод дохил мешан. чаро? барои ин ки онҳо худашон муайян кардагӣ. ҳеҷ кас одам агар пешаш ба мақсадҳои баланд ва ба воқеият наздик бошад, ҳеҷ кас рӯбарӯш пешгирӣ карда наметавонад. агар худамо мушкил эҷод кунем, пагоҳ худамоям албатта дар ҳамин мушкилоти онҳо шоду шарикем. ташаккур. саломат бошед маълима. خب وقتی که در انتخاب کسب سخن می رود از آرزو تا واقعیت می گویم، من البته این فکری شخصی من است و همچنین ممکن که پیشنهاد قبول شود. البته در عائله وقتی که فرزند به دنیا می آید، برابری تربیت کردن همه جهته پدر مادر با فرزند خود صحبت ها می گذرانند. برای انتخاب کسب زینه به زینه فرزند را باید که آماده کنیم وابسته به لیاقت فرزند. مثلا من همچون مادر فرزندم زیر نظارت میگیرم که کدام سمت به لیاقتش میرسد، بیشتر کدام فنهای از خود کرده است، کدام فنهای نقصتر از خود میکند، کدام فنها برای المپیاد رفتن به شوق و هوسش هست. وابسته به همین برای آنی که ما متخصصای ارزنده و ورزیده و در آینده برای منفعت جامعه، برای دولت و ملت خدمت‌های شایان را به راه ماندنشان اگر سهمگذاری خود را یعنی حصه‌گذاری خود را زیاد گردانیم، ما البته به نتیجه دلخواه رفته میرسیم. برای همین هم من پیش از آنی که خود دانشجویان یا که دانشگاه ها پیشنهاد ها میدن، الکی خود پدر مادر از زینه های پایانی فرزند را لیاقتش را سنجیده ایستاده یک راهی درست انتخاب کسب را نشان دهند که در حقیقت مهری همون کسب انتخاب کردهش در دل همون فرزند همون کودک باشد. مثلا فرزندی کلونی من انتخابی انمی کلاستری 5 کرد، لیکن از سینه امین خردسالیش شوق و هوسش بسیار بود. باز صنف 5 دکتر شدن میخواست. صنف 5 بکی گذشت، صنف بالایی و المپیادهای فنی بیولوژی شیمی و بسیارتر میرفت. من دیدم که لیاقتش همین فن به بسیارتر در مرکزهای آموزشی همین ایلوگی دادیم. aynı zaman شکرانه میکنم که در کورسی دومی دانشگاه دولتی طبی به نام ابوعلی ابن سینا خوانده ایستاده است. من پیش فرزندم مقصد گذاشتم، همین خیلی فهمانده دادم که اگر خواهی که در حقیقت دکتر یا که طبیب ورزیده شوی، خودت میخوانی. وظیفه ما برده موندن، اون طرف دیپلم کدی میبینی، به دیپلم این علاقه دستی خودتنده، چون که
беҳад душворӣ бошадам ки мақсадат ба барои расидан сабр мекунед. ташаккур. волидайн роҳнамоӣ кунад, хизмати хирсона нашавад албатта барои фарзандаш. ташаккур. саломат бошед муаллима. марҳамат. албатта дар ин ҷо дар барномаи имрӯза аз ҷониби ҳамкасбони мо омӯзгорон якчанд пешниҳодҳои ҷолиби диққате карда шуд. аз ҷумла аз рӯи қобилият, имконият, яъне интихоб намудани касб. албатта ин хуб аст, лекин пас аз гӯш кардани ин пешниҳодҳо ман ба хулоса омадам ки аввал мо бояд ба ҷавонон меҳр, муҳаббат нисбати ин ё он кас беҳдор кунем. барои ҳамин пеш аз ҳама мо бояд корҳои тарғиботиро нисбати боз ҳам муваффақиятро ба даст овардани ҷавонон боз ҳам аз ин ҳам фаъолтар намоем, зеро ки ҳар як касб, ҳар як кор яъне шахсоне ки муваффақ дорад, яъне пешрафта бо онҳо яъне вохӯрҳои зиёд ташкил намоем ки нисбати ҷавонон ба ин ё он касбу кор яъне боз ҳам яъне меҳру муҳаббат зиёд шавад, зеро ки зиндагӣ бо орзуи ширин аст, яъне ҳар як шахс орзу ҳадафе дорад ва барои ин ноил гардидан албатта мо бояд омӯзгорон, қишри пешрафтаи ҷомеа кӯшиш намоем ки нисбати ҷавонон яъне нисбати он ё он касби интихоб кардаи он боз аз ин меҳру пурқувваттар намоем. ташаккур. саломат бошед. акун худи ҷавонон чӣ пешниҳод доред? мо имрӯз дар мавриди пешрафти шумо инқадар хуб фикрҳои худро гуфта, пешниҳодҳои худро баён карда истодаем. худи шумо марҳамат пешниҳоди худро гӯед, яъне дониста интихоб кунад касби ояндаи худашро. чуноне ки дар гуфторҳои пеш устод қайд карданд, вақте ки инсон талаба дар давраи мактабӣ яъне ки орзу дошт барои мисол дигар соҳа фаъолият кунад, аммо бо гузашти вақт чуноне ки гуфтанд ӯ намедонист ки талаботи ҷаҳонӣ чиро талаб мекунад. барои мисол ҳамин соҳааш дар оянда ӯро яъне ки қонеъ карда метавонад ё на. барои ҳамин ин ҳодиса ба худи ман ҳам рух дод. ман дар айёми кӯдакӣ яъне ки мехостам омӯзгор шавам, аммо дар ҳамин шаҳраки мо, шаҳраки Панҷакент ки корхонаҳои саноатӣ бисёртар буданд ва ҳадафи чоруми асосӣ, чоруми стратегӣ ки саноатикунонӣ бо сурати кишвар буд, яъне ки саноатикунонӣ, сохтани корхонаҳо, ҳамин чизҳо зиёд шуд. ман дар пеши худ мақсад гузоштам ки ба ҳамин соҳа яъне ки дар ҳамин соҳа фаъолият кунам ва ба воситаи ҳамин маркази миллии тестӣ яъне ки дар асосан ман 8 номинатсия гирифта будам ва ҳамин соҳаи кӯҳкорӣ, ҳамин донишгоҳи кӯҳӣ металлургӣ, ин асоси ҳамин вай буд, ҳамин интихобкардаи ман буд дар шакли буҷавӣ ва ройгон, ки ман тавассути ройгон ба ин донишкада дохил шудам ва дар оянда яъне ки мехоҳам яъне ки ба орзуи худам расида истодам ва мехоҳам ҳамчун як мутахассис ба шаҳраки худ баргашта дар ҳамин саноатикунонӣ бо сурати кишвар шакли саҳми худро гузорам. ба давталабони соли 2026 рӯ оварда гуфтаниям хонед, донед, дуруст амал кунед ва ҳамин басанда аст ки шумо ба мақсади дилатон бирасед. такягоҳ дониш ва ёвари шумо танҳо малакаи арзандаи шумост. аз ин рӯ агар мехоҳед ки мутахассиси баландихтисос шавед, пас дарҳои донишкадаи мо, донишкадаи байналмилалии хуҷанд барои шумо боз аст. интихоб аз шумо боқӣ сарбаланд бошад. ман ба ҷавонон ва он нафароне ки ихтисос интихоб мекунанд бевосита гуфтанӣ ҳастам ки чихеле ки абдураҳмони ҷомӣ мегӯяд хуштар зи китоб дар ҷаҳон ёре нест, дар ғамкадаи замона ғамхоре нест, ҳар лаҳза ба ӯ аз гӯшаи танҳоӣ сад роҳат асту ҳаргиз озоре нест. яъне ки пеш аз интихоб кардан бояд хондан, донистан дар кор аст, чунки дар мавриди ҳар як ихтисос агар вақте ки мо маълумот надошта бошем, дониши кифоят надошем, албатта ки ба мақсади худ намерасем. ман гуфтанӣ ҳастам ки хонед, илм омӯзед ва баъдан касб интихоб кунед. ташаккур. саломат бошед. устоди азиз марҳамат. пеш аз ҳама мавзӯи интихоби кардаи шумо мубрам доғи рӯз будигиш маълум шуд, чунки ягон касро бетараф намонд, хоҳ кормандони масъул бошанд, хоҳ омӯзгорон, хоҳ донишҷӯён. ва боварӣ дорам тамошобинони муҳтарим мо ҳам моро тамошо карда истода бетараф набуданд. барои онҳо муфид аст, чунки дар тасаввуроти мардум интихоби касб хеле нофаҳмои умумӣ. ҳатто як худи латифа бар ин нақл мекунанд ки
یک شخص تحصیل برفته است و تا درجه اکادمیک برآمده است. بعد دهش به گشت آمده است، یک موسیقی دیده است. ها بچه همین قدم نبودی چیکار کردی؟ گوید ما هم خیلی خواندم، نامزد علم، دکتر علم، پروفسور، اکادمیک شدم. با اخلا لیسه نشدی میگفته است. تصورات آدمان عادی به این خیلی عالم شدن یا درجه علمی یا فعالیت ذهنی اینقدر معلوم نیست. برای مردم فهماندن لازم. به نظر من همین خیلی است و برنامه ما تا یک درجه به همین سهم خودش را میگذارد. من عموما همین در مسئله آرزو تا واقعیت همین را فهمیدم که برای آن که همین هر یک کس موقع خودش را در جامعه معین کرده تواند، موقع دولت را هم به نظر گرفتن لازم. چون که همین سحری برنامه شما تیار دید ایستاده، یک شبکه اینترنت نگاه کنم، در بین 5 دولت آسیای مرکزی فائزی شخصانی معلومات عالی داشتگی در تاجیکستان کمترین بوده است. همین قدر 48 مؤسسه تحصیلات عالی داریم. نسبت اگر دوره شوروی گوییم که وای همگی 9 تحصیلات مؤسسه تحصیلات عالی بود، همین قدر بسیار بودنش که همگی 6%. از آن اصلا پیش قزاقستان میستد، از آن وای قریب 50% میره. از شماره اهالی من در نظر دارم. شاید اهالی ما بسیار باشد، تولد شوی، دراز عمری، همه این تاثیر رسانه، لیکن من چرا در نظر دارم؟ همین پیشوای معظم محترم امام رحمت چندی بار در برآمدهاشون تاکید میکنن که همین تحصیلات عالی یعنی درجه ذهنی اهالی بلند شدنش نو بسته از اختصاص برای خصلت ذهنی جامعه تاثیر میرساند. حتی همین مادرانی که فرزندشان را تربیه میکنن اگر تحصیلات عالی داشته باشند همون مکتب خوانش به یاردم کنه میتونن، اگر نداشته باشند خیلی مرکب است. خود من بعضی نبیره ها میبینم درس ها از صنف یکم خیلی مرکب بوده که یا اینکه وقتی که من دانشجویان ما یکم کورس میبینن در گردنشان گردنبند برای وها گلویشان خفه میکنن، نمیتونن. هم تو اگر دیکان از اودیتوری برای دیگه کشیده میمونن. آخر 4م کورس شود اگر من بینم که روزی بیدرسم گاستک دیگه است. یعنی علاقه ما همون رو مفکورهش رو دیگر کرد تانستیم. برای همینم اگر به ناگاه یکان دانشجو اختصاص رو درست انیقه نتواند، همین تا آخری تمام کردنش هم اگر معین کرد نتواند، من بعضا میگویم که بعضی اختصاصهای انتخاب کرده شما کسب و کاری معین نداشته باشدم برای کارمند دولتی شدن امکانیت میدهد. من فرض کنم سیاست شناسی، هر یک فاکولته سیاست شناسی ختم کردگی سیاستمدار نمیشود، لیکن با این اختصاص تحصیلات عالی کسبی کارمندی خدمت دولتی شده میتونه. من همین نقطه نظر که میفهمم. برای همینم در حاضر همین جامعه گپ زده ایستاده، بعضا من عزت نفسی اون کس پرستان نمیخوام، دانشجویان گفتن اختصاصشون نامشون گفتن، همین دولت باید که همین فکر کرداسی هم گفتن در زبان تاجیکی و موتیواسیا، یعنی که دولت هم یک کفالت های یکون تأمینات مادی یکون حواسمندی پیدا کرده تواند که همین دانشجویان ما انتخاب کسبشان رو به فنهای همین طبیعت شناسی، روی طبیعت شناسی رو من اول چند نفر دانشکده کوهی متالورژی گفتم، من بسیار خرسند شدم چون که از آنی ختم کردن اکثریت اینها فنهای گومانیتری به شوق دارند. برای همینم من بسیار خرسند هستم که در اینجا دانشجویان موقع فعالی شهروندی داشته جمع آمدن و عقیده خودشان رو گفتن و باوری دارم که اینها محض همون پیش آهنگ جامعه میگردند. باشد، تشکر، سلامت باشید. یک استاد داشتیم، استاد در خب اینستیتوت پداگوژی به نام کیروف رو ختم کردم، دوام 5 سالی تحصیل استاد روانشناسی و بزرگسال بودند و همیشگی میگفتند، تاکید میکردند که این درگاه پیر خود را دارد و کسی که درآمد برآمد 5 سالی عمرش را همینجا مصرف نمود، بگذار وای با بهای اعلی ختم کرد، با بهای میانه ختم کرد، حداقل
پیرانی همین درگاه او را تربیت میکنند. این گفته استادان ما بود و باقی البته بشبهه بگذار صفی شخصانی معلومات عالیدار در جمعیت زیاد شود و دیپلم همان وقت کار می آید که اگر شخص به مقصد گذاشتهش که شاید آرزوی دوره کودکیش بود نایل گردد، وگرنه کسب و هنر زیاد است و آدمانی غیر اختصاص کار میکردگی هم کم نیستند. مقصد از صحبت امروزه چنین است که هر یک آدم در انتخاب کسب باید جدی باشد، آموزد، آمادگی بیند، دانش خود را البته مکمل نماید تا آینده متخصص ساحه کسب خود گردد، وگرنه آرزو همچون آرزو باقی ماندنش ممکن و واقعیت تماما دیگر چیز است. این پیچ زمان است. واقعی برای اشتراکتان تشکر. تا برنامه دیگر در امان خدا باشید. خیر.